Yo senang keswabon, senang hari Sabat kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kapagyampay ta kapodot ay kaswabon bay no. Atumbaya ano kudot onsi kau ta ko pangahakan na kinorohingan gisom dat kanu ta kapakagud kapagisiso iswanggat kaysisan dat sumambayang misusuwab. Ato kapag tilambusam kanaw misisa ato kad iswang sambayang. Kinorohingan iabantog iswang kerjaan surga. Kung si kahandat ay kumadia mantadat panghakanu gisam kaswabon bayno nga kanu pakaguhem magyampay iswanggat kaysisan sumambayang diti ikalan sanandahay don nuno pay away andahay nga milo manahakdat titudok kumadahay sakirad insan tadawdat away andahay dakago nga harohot wayaan haroralan nagi harap pakayaan dahay. Tinasamayang dahi iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Okay, insan po muburas ako dat asanong kaswabon asanong hari Sabat kumadati di insanan. Ukuro tabar di bayno. Puji Tuhan tu mantadat lisi sa kadung na kinorohingan. Insan pakagudat poy miyaw toko. Insan pakagud poy pasi. Insan pakagud haro kasiwatan dati dat magyampay iswang kay si saniti. Di sa dapon ko ni Hab, minagindalan ako dat minedhilad so okay. Dadamo ti iswang tindalanon, imbulay na di pamusarahan ko ay aranaban. Patutukwo, okay. Imbulay na di hat pamusarahan ko aranaban. Nuno karanaban. Iswang da tindalanon, mantad ko ino po hikilang kalapasawit nga ihilod otong kiadan tok ino po di oruban nga monong pipi lori dot kalapasawit lori kasawit ay lan datid ihopodotan kagumuan datiri nga hopodotan kahom maman po daw kayo oligo ino po igitan ni dilori nga 20 tan, hari 24 tan. Kagumuan di mo. Aduya dit ino pa tumano di tambalot at di siya nawayan pangalaman. Bobosad ako riit hopodom mo namutaan ka. Yadi ako ri karanghan mo nga sakiro na pod sat 16 tan 16,000 kilogram kanu po to gato di karangahan at orang ribu. Jadi ino pa'y koronob ko kang ko nga umbal na matidiri kumilong-kilong minangakandoralan ititiso nga ay bugando agayo ko piyo lebih kurang kot no ko lokod dit garisit tayarisi ola hirip garis ngatok nakagagang kasari ako mati hirinan naranaban ako atok koy yulo na po di may tampo dohot di nga kukuro no kaginawa ko nga no kadi Raja Daud akon no po ka kinarahingan at papayin kakatat walay siya no itulo na po papayin kakat akon no po kinarahingan at mantamong kalubukan Tuhan yang mengawal kota siya ni security pengian dahir pengodop teko mantamong kahiri nga mantad ko panghupan da kinorohingan ihati da sangimpasi nga puji Tuhan haro pa kasiwatan kagu dati irini karanaban ko di nga irini gimakohon damot okon no pumuti ko kalau bukan Tuhan yang mengawal kota okon no po kinorohingan at paingi gititi ko po siyan pamagunan
Ay so tokon ti ingka ka hadi don dusun ge. Jadi puji Tuhan kasuabo na bayno mantad ko lisi do kinarahingan ko posik toko nga ay poy miawak po bayno ay ka. Iya dadi ka purimanan ge. Oke, mandadandad padadi ko gumuan nga kaubasan na po dati sa kirod asapo to ko ge. Ay no poy sinding ko kumuiso korikot to kono duo na hatus nga nahi dua sinding ato ko pali na korikot to bayno. Ay itit panimpunan nga haray kanto konto bondulolo mo gi. Ay monguro. Moidot ino pa'y kantob dilo nga kaguli indelo mintang dat tinuino ko basanit ti di kada to ko kukuha ay o kuri to ko di bayno ay monguro muntak na pa kapoylano kayo o kakitanan na po nga miagalit kumuri tapot tagi kumuri kombal to ko dot it bobos sa agumo iswang the page nakumbal to ko nakorikot at 4,000 view insan nga sejak kebelakangan ini kadido malayo purata no po di nga 1,000 kombal na bobos ta kuri 780 tiadi nga irini komon ko ditin kada to ko kukuha ay harokan to kantob diolo tu sayra no pod miagal ko don sa dopon ino po'y view hindi nga otanduli kasari intan ko dati view 2K 2.4K komon no po nga ino po'y nakanod minamong ga antakan hindi nga nakamong ikasari siya nga it rakaman pendarit di bagi nga ay manghuro no kadati di gulo ino po hit yang penting rumikot ti kumakinarahingan maya itit nuno na po hit mila dati gunaon da po samok dati kumakinarahingan kadi pong isa samod ki bayno na patihom tulo na po panambarasan dati nga miagal didit idit sadi ako kitanan ki idit koy hadihad kakalo ko nunulat yun nakoloboy tapot kapihom iho na po di kosodop kakan mi boros padaya hadit tabangon do gulo nga siodop ako na di ato koy akong di kasap ong ako odop pikira-kira di pitang atuong nga pukul 12 kon pukul nurin odop olong ngomin odop akong dami lo musik di teno koposik di pukul 4 oso nong pomodop ay kulum no kurarit dia digi oso nong pomodop aramay no po piguli-guli po di PA do momosik piguli-guli po di PA do momosik ay posik pukul 4:10 minit tumuti atok intay ko po dam nga 4:10 minit ato kami ko po dita ataraw no po di tinumungag nakapurugag ay so no po pinapoingat hiri-hiri no o yun napakaloboy mo nga ay say masalah hari sabat ba ini kagad duwa kan di may dati intangay pelajaran dati bay no iswang dot kisah 13 siyo pointano dan dati hodid kisah para rasul 12 ayat kedua na po mapat gisom dot
tepat na po nga gisom na 13 ayat 3 lobo nga anaruh na patimpo manto kay palana to dohelod ayat 12 nga intanto kono gi sa kira no kondad agumu ko pia suwangil pero no ayatom mandati oputad kagulah ki Barnabas dan Saulus diutus boras na padi kinorahingan nga minggayo gumumu at tulun dat korongo. Barnabas Saulus ginumuli dahil di Yerusalem ayat 25. Sayra dat nahatas diolo it tamo dan dat pelayanan diolo. Iolo no padidi nga minangigit di Yohanes nogi ipinungaranan da i Markus. Ayat kahapadam talo. Antakan no padidi hirid Antioquia ipagilitan di Jumat ngay piro-piro nabi nagi imanunuduk mengingia iri na pa nga i Barnabas Simeon inagiit ray tandat Niger Lucius tulundat Kereni nagi Menahem inuman di asuh tudukay man kunuman tudukay ki miampai di raja wilayah Herodes Saulus intanto ko na pula di 13 ayat 1 nga popokito dot sira ano po na mulayan nabaca kulod iyo lagi tok agumu ipamatit panginjil pelayan do kinorohingan antakanilo agumu nga ato ko na ilan miagal ko may kurita nga randat Minahim ay kumbal korong ngaran ko mon Minahim so it manunuduk tay ko pelayan antakanidi haron nagit kamoyon dot Lucius napoy orang dati nga Paulus, Petrus, Yohanes, Lukas, Matius yun dito orang ko ilo napot Lucius say pakagu Minahim oray tano po lang ngaran lo nga miya galidit ato koy ang tutunan it tidak familiar kadidan orang putih sa kira na pod Maiden Simon isay di ko tutun ni Maiden kamatut tangolun ki umbalay na Wilin Pasan isay ti Wilin Pasan katangolun Sumail Soymin katutun kayalo ako'y katun ngaran pa nga ako'y kumbal korongo katulun ki jadi mantad ko piro-piro la tulun dat sera no pod oy ralaman ko piyo nga gumu itit manunudok kat antakan ide inuman diolo angatay numan nagi tudukay di asu man tudukay ki di ko sodop nakampayo ko dot isuot pelayanan media haro ko isisaan seminar pelayanan media maya do Zoom antakan pa di nga haro ono mihay tulun dot ay pinapointalang ga kapurimanan iswang ga pelayanan media atokoy mantad ko ono mit ilimo ko onom doho lah mantad dilimo hit ay pinapointalang got pengkuro awayan iswang pelayanan atok iya dit akoro ako dato purimanan ko kita ko no podit mamano podit
It Nuridi pengalaman kepurimanan dilo ayo. Miagal ko saya ko ino ko tamarudo. Seru media nga tok piro-piro tim piro-piro hot ahli tim kelompok imong hup da palayanan it seru media ato koy kalangkapan kampeng ay iti adet ay isaya ko diti iya hari nga mimbulate di mo nga hara nagi kaguhit ay aku di reton hingga tadon aku di osaro kopio osaro ibo nga sana gitara iton lagi it aku kombalo korong ho saya no po pinintalang di kosaro ay hari pamati ti kaginawa ko ogmu pa isusuhay nga iyo ti to kono mo titi haro hiot kantakan det ilo nepot saya no po ngon kopia dati suwango ngon kopia sondo to ihirikin nun nga hirinan no kuboros tokod tokom iya ti kopia pamaka paingka nagid iswang det Adventist antakan dit ato ko puno kasuang Adventist iyo kayuhit na nga baptist di no nga sukod no iyo kon kumantad keluarga Adventist antakan da ato ko puno kasuang Adventist kano po dati gi to ay iti no ko pi Adventist o bulih ka satu kali ka baptist ko no kanudi boros no nakasuang ko piyo ko iyo ti ko pi pa ma Adventist ka isuang dat karuhadian nga iyo dito kay sumuno gi kadang-kadang got ato ko na po ilan ko piyo nga tuk bulih ka kasuang ko nga tuk iya ti ko pi pa ma ka jadi iya ti sebagai tulun-tulun dat ongogirot potilombus tokod sebagai umat-umat Tuhan moy dahar no pay kamong dati nga ino po dahit iya ti kapi pamah kano po diolo gi nga okon ko it indah kabar dari rupa kadi Eldeson gi konda ko itiad di nga lobi ko lumis mantad ko itabar manto ko itiad di o nga suawo SDA katiga tangolun di nga sayra no po kasuang ped SDA sa sangulun to kum iya ti kapi iya ti kapi pamaka nga ino pa det iyo ti kopi pamaka dilo nga okon no gid atok matok pudi siya dit ay mayaan mo miagal dadi gi pengka na gid iswang gid pikaruhangan antakan ni mi kakawan lagi nga to ay isiyo nakanto ko pilihan do kinorohingan kano dati kakawin na di nga no kadi di karuang mono salo na kakawin dia manto koy akon ko iyo di lagi umbalan dia sa kira pet iya di timpunan nga mimpun no kaswabon may no man no di hit okon di kakapurimandat nasib malangi karuhang kapuriman di pikaruhangan jadi isuang na po di pelayanan ni di pelayanan media harohit tokoy memanggat puji Tuhan no mantad komitmen dito nga jemaat ngayon nga anggota ngay puji Tuhan nga may to ko nakagu onway det sukungan mantad ka ako nung ako'y lod hinggo ngay tadon rupanya kagumuan no po daerah dati haro na ti kamo na polayanan media may to ko no onway do sa kadung akiroon dot hitid so okay akiroon do hilod kudat kutamarudu sandakan tawaw kiulu hinggo na po nga mantad ko sa kirad hirik kinainan dati onway to ko na sukungan
Ino pa'y sokongan dati di nga, okon ko semestinya, oh, dia sumbangan akon ko yun di. Mantub. Paling penting pa sokongan dati nga, kanu tokod mo'y ampay diyo. So kirapiad akon ko asaru, nga kaulay to ko korikot, manahak ko sokongan kumadilo. Kada to kono dit, oh, agya abuliri ka. Tu iti no pagya tangolun dito mo akon kumugya galo kamilan diyo. Nga, ino pa'y korikatan dati di nga, irin ni sokadung tagayo. Kumad pulanan mediad ikayo nun. Hingga no pa kayo nun dati. Wah, may toko no? May toko. Ayat kedua. Insan tadaw, Kisah 13 ayat 2. Insan tadaw, antakan na po di, nga sumambayang yolo. Miyampay do puasa, poboros na dihot, rusa do alidang, Roh Kudus. Patumboyo na kumadi Barnabas, Saulus, montok doho, dot tugas di nakatanto ko kumadi ulo. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Miagal didihot susuhu. Nunudihot ay samuli di kagumuan. Ayat ketalu. Berpuasa na di sambayang yolo. Sayra na po da pinapaili pinapakama yelo longon. Kumadi kadua tulo ni di pinalagos di dilo da tinumangkiad. Ilo na di tulo na pa dilo panambarasan dati nga pologosan da tumangkiad. Ailan dati dat i Saulus i Barnabas no poti nga hingga nawayaan dati di kanihab. Dat iyolo no poti nga ay mantada kinahinaan kinorekatan dilo di hirid Antioquia. Gisambohiri na po nga ikamondat iswangot Kisah 11 ayat 26. Christian yang disebut. Pertama kali disebut Christian. Atumbayan toko dat iri na po nga mantadat kinahinaan dilo diri. Kaparagaton dilo. Yolo na pati nga ikamoyan dat pongkot bayang istimewa. Di abad pertama. Satu abad pira tahun. Hopod ka? Ay, nalihuan ko na di. Di abad pertama. Kemudian pengait selepas Yesus. Katumbayaan na po dati nga i Saulus na pohom i Barnabas. Yolo na patihom ako na po ko guru Alkitab nga pangkotbah nagi dit koy mayaan diolo. Sa kirad papaharad undian, sa kirad man undio, nga kaputusan na po it nga korohian na po di jemaat dahil Antioquia, nga iyo Barnabas na po di Saulus, nga ikamoyon dit atatap. Boros na po swaylo nga panunggu 100 tahun. 100 tahun yang pertama. Man pada di tangolun nga iyolo na padi nga ikamondat panunggu dahiri. Hirid Antioquia. Kamu na pala panunggu itong Pinay nga asalat ihumun nga hiri no. It amilad. Hiri no mo. Kadi mo ipapo kahit daway bih. Miagal luway bih dati. Asal ihumun dati, hiri na siya dun dati. Sakirad way bih datinggo. Kiulo.
YBQ lo. Ihuman na kayo, hino na siya. YB dot tulid. N44. Ihumon, hino. Yun lo, nakamon na panunggu. Kadipon, inindir. Jadi, man takadad ilan na padit, wawayon nga, panunggu na dahil labo. Kadadit ihumon nga, hingga siyo, isay di na kailo ka. Walay po siya nga, ako'y kailo ka. Jadi iridahi kanangan nga diyo lo. Iyoho na po, isa kirad mangiralam, right kailo panunggu. Haroh na pohot, miyagal ka lagu istimewa. Ko basantigan na dati rid, antakandot, apa katimpu na kotba, aron day lagud it, pay mahamaha. Monondig, nundohi monondig nga, atok koy. Apasan. Apasan nga si Hodop. Nakuro to si Hodop. Tok, ikumundat alamayan. Suway mo ti aramayan, suway alamayan. Alamayan, gano po nga. Kodop ko na ba, kabihis ngay. Iya, di nakanto rin. Korong ho ako na po dito i gurup-gurup do ko mo nun digi. Uhang kuidan raja ako na po. 24 jam ko dayos iyad suhon dot monon digkang ko sa kirad harakwasa. Tu irinog yahit yedik kain sa samod yedit sa kirad na pod i Raja Saul. Papawni na po yung daw datunian daw. Sumonong na po tapuri manandi Raja Saul. Yun labi kurang tiyan di mo. Paingkat ako nagi. Mantad ko ino po hit jamaat tahilad Antioquia orohian di Barnabas Isaulus. Iko mo yan dat pangkotbah. Pangkotbah dit Tugya koritan let it bontugon. Pangkotbah bontugon antak abad pertama. Milan na po panunggu. Panunggu dahil it amu no atagal mo gidu. Hiri-hiri no. Yati nga yun di. Harohi komo yan dat pilihan-pilihan na ginawa dati. Orohyan tokot ti pongkot bati dia. Orohyan ti dia. Orohyan ti dia. Orohyan ti dia. Tokay milad insalaw na ti di. Iyati no pati mo gisusuay kapurimanan dati. Orohyan ko kahanto dat i David Lumbok kokot ba? Nga yusar gimbak no po nga ako orohyan. Orohyan ako'y kantad i Linkuy. Fingurga maray tilo doon sinagyang ngaranlot LINQI. Linkuy kalo. Lingui. Orohyan ako siya nga. Ako orohyan ni Sherwin Shen. Ato kamilad insalaw na tiyo di. Tu iyati na patihom. Otapot na magisusway na kapurimanan dati. Iswang gagereja nga. Gumu iti pangkotbad. Isay kotbabay no. Kada timuhot ki. Ikuo. Ay, ikasiodop kadiwakon. Isay kotbabay no. Ikuo. Ay, gumu okoy. Magisusway. Tiga ko basan ti pangkotbagi. Harohit. Ay iswang kotba nga. Hari asarod mingka. Antakan umuras-buras hirdapan. Pawayaan naman kontak ko piyo may pangkag. Harohit makada sipik. Iringay na it. Asaro mangido sipik idi. Kadat iri. Ay, ako kapuda isyo. Isay kot basuhab. Ikuo. Lan ko na siya. Mimpo no pa siya di kotbam. Mongkong ko tilod poponsay nga di tangkos. Ilimpagot. Isay kot basuhab. Norasanda.
Uy itanaruh moyo kupom i opintanga isay khotbah suab bet Elizabeth atokoy aramay mo ti di siya khotbah. Ieu ti na ti jemaat dati ato kay milad ilagan iti yadi nakuro. Magisusuai ito kakorohian dati. Jadi sayra na po daharapong khotbah isuang gereja dati. Tari mo untuk ano sekira di isuang gereja kamuyan ko. Mogiyolon-nolon to kagyan di khotbah mogi. Harohit kanangan dati hari korohian, hari amu, hari aramayan toko, hari amu. Wayaan to kano po. Tu no boros mantanded isuang ke gereja miagalo titinan dati. Haro mato, haro todung, haro tolingo, haro kabang, haro longon. Haro tiki. Haro ngay no pogi. O mogi susuay kabubuyuhon. Ay milod mato ngay. Mato do santinan ay milo. Paingka nagi kadaw isuang do khotbah. Tumanud nagi adisid orikot. Suway no bogi abo. Memang haro nagi kopyohit. Ay borosan no pod. Nakagaya ti khotbah nga. Mantad ko isyo no nuan na tanggung jawab. Poposadiad makanan rohani. Puri mo no po. Puri mo no po dati mpay kukur. Ay bualaid ka pa yung jam mo. Tokoy. Mundiang si Barani 3 jam khotbah. Iyati nga nakombali mo 3 jam. Sayra iridi. Pukul 11 gisang pukul 2 kan teridi. Jadi lebih-lebih pedit itit komundat zaman teknologi itit kaharandat telekomunikasi. Zaman media toko dendo. Isuanggot kinayon dati hiti piasa ba nga gumu nati media siaran da rohani. Om ipiahit ipagilitan ditit jemaat tong mo si tarngay. O gumu dati pudan do. Om nga ako dimati ka papakamu-amu ako tinga nati mantad ko o gumu o pilihan dati. Mangudar to ko mantad da susuay kinayonon. Nga ay susah. Balanja nga. Boleh dikatakan ay sa balanja. Aduyaan ako mantad ko imo gisusuayo korohian. Magisusuayot ay mandati do isayo pencerama. Irinod kadang-kadang got koy hiyonon terutama hari Sabat gitu. Kadang-kadang koy hiyonon dati dot mogihum mo siaran. Moy hirid aruliko. Intay nga isiyo manarang sekolah Sabat ay mo ngayon hilam mantub. Intay nga isiyo manarang sekolah Sabat. Kasiyodok na. Moy na dilad boluranit ka. Moy to ko dilo tu hinikuo. Siyodopi moy na dila palayanan lalaki. Nga di isuanggot ay iti panasakit haro norma baru dati. Isuang piat ti komuno media kabaktian. Ilo nalo norma baru. Ato ko di milad antaban. Ako milam mangantab dohod. Moy ako dilad mantub. Ako milam mo gadudohom moy ako dilad saru media. Hilad Sinai Ministry. Ako milam mo gadu. Hingga na po ngayon. Ilo na nakamundat kabaktian da norma baru dati tempo dondo. Nga kada to ko naliway kumon ko diteno dat may to ko noon way sokungan o media tempatan. Kumon ko po media tempatan nga ihinogaraja do kayo sendiri. Sa kirad papaharo hilo gereja di Misek Matthew. Zoom. Teko live. May no dati sukungo.
Orohian kopia dilo sesuai nga mahito ko na sukungo. Tu irin mo ti pawayaan dat berkat tu boros kinorohingan dat timpu doon do. Om mantad ko orohian to kadad ino itino po jemaat dati nga tumilombus tumimporon do orohian dat mogiyampay isuang dot kapanahakan do berkat boros kinorohingan. Om mantad ko kinokurio dot ay perbelanjaan ng mangudar to komantado luar bayno. O gumo nagiit siaran-siaran dot ay hitid Sabah nga ino pa'y panceramah nga mantad nga dilo saliwan. O kon ko ipagilitan dati sendiri. O kon ko papaharo no hilod daerah pa'y tako no retan eh. Daerah may dada ko retan daerah do kayo. Tanggilan papaharo no kabaktian online na hilo. KKR. Salinay.dot sa minggu ka. Nga ino pa'y pancarama nga mantado Indonesia. Ito kayo ba sa lawan mo? Nga ino pag-edilay dom. Atok pongkot ba? May mangudar ta ka po pongkot ba? Ino pa'y ororong ko nga. Sa kurang-kurang mantado po Indonesia ngon dati. Sa kurang-kurang haro 6,000. Mananggung ka tiket todopon takanon ngay tonguon mimpanaw haro pamangkuit ipangalus-ngalus at ay konsikahan dat nuridi kinorikatan di siyogi miyagalid di nga bay na po hom nunudi human bayaray nga kadang-kadang kaharo nagitiyod di dat mantad ko orohian to kunod mantad da suwaya kinoynon iri nandahi pamungaran po na di bay no nga collaborate iya di kanto ko mo ni di jadi konsekondot daerah ako no di no nasempatan namin ang marat daerah ino po kasupan ko nga puhos po ulo dusun oh nga ngon na po dati imbulaya ko pio itipia ipagilitan no mo sitar dati nga o gumuit berkalibar ka di malayo o gumui Camilo man tadi dim nakuratu adati man poin tangawo itit pongkotbah di haro ino po hipasampain dalo dim iso iboros kinorohingan jadi ino mati paminsuho kuno matirid moidat ino po hit monomboros dati nga mantadad hitid dati tu ihati no po tinga karatid pa yung kukurot kaboboyuhon pa yung kuro kapurimanan kaindalanon iti tulun-tulun nga dati mo itokod mantadot morikan ay siya koylom ako kura awayan hila daerah baluran ay siya koylom ako kurot ay kapurimanan na hiti Sabah ako kura budaya kapaing kuro okay? Nga ako ni mati ka magaduha ko tiit nuridi sa kira na pod ipangkot ba dahiri nga kaylo na siya nunuhot awayaan dit kagumuan dati ihatid ito nga dusun misuhay tawayaan dati dito nga orang puti nga mantad ka dusun nga ito kapirati ito kay paingkura awayaan paingkura dahod awayaan kadang-kadang ka koloboy ya ko nga koloboy sa pidusun to kay ya miagal nagi kadaw di Barnabasam Isaulus kaupusan da yulod dit jemaat da yulod Antioquia nga nunudi ho pinatumboy da kinorohingan no po nga harohot paindalanon di siyod lobi kagayo ko it osaro nga di tangulun haro ino pwede kanihab nga nembulayan dati dat
harati kamoyan dot miagal di Saulus it adadan nga atapot na po ilo na po dim it iolo no gita buli kopyo i adadan nga kaswabon na po bay no ina po ikanihab nga ihumon dati ka nga kaswabon na po dat ay bay no nga itinapot pelajaran dati harotit popolang busa boros kinorohingan di korohian dati ikoy mayaan dati nga harot timpu dot pologoson dati la tumungkiad komun kuno pat tumungkiad nga miagal do Barnabas di Saulus korohian tomo di tulo nilad Antioquia i jemaat-jemaat tahilo nga sayran nori kata timpu kano po kinorohingan harot tugas setahakon ku diolo nuno di naman dilo pawon sayo ayay na ginawad orohian nga mantad ko harhot patumboyo on da kinorohingan di lobi kagayo palogosan to kano po ilat tumangkiad ka gati day ginawo imo si tardati imangimulay na matidi mangimbulay na di ito nga mo si tardati hinggad ay landatid rata-rata sangulo na mo si tar ikag hara keluarga sayra na po karikat hiri daerah dati rata-rata dat kilinay dat 5 tahun korikot tendedit kumo 6 tahun nga tokom migog tigog nito nga anggutan papindawon ni sila kamo ka tumanod na pwede ko basanan nga ito nga bujang so kurang-kurangnya nga 3 tahun pondolihon nga itinopohot tahun na miya galitim di atatapo bay no harohi hinada daerah dakod ono magitulan nga pondolihon ni mo sitar hari sambulan no pondolihon harusan tahun pondolihon haro 5 tahun hari makuy karikat hopod tahun nga korohian to koyo lo gisambot sayran pod oray tano po pindawon miagal to kono dit tanggiluangkot oloswan ka mimpuro kistomod mantad ko orohian to kod it musitari di orohian to kod di musitar orohian to kod di koruhang itanganak kaupusan di gisa mo haranday ka borosot pono katanak kuno yelolo ka nga insanta daw korikot na di surat pondolihon mo ti disyo ka tok nug suang ginaw dati pono katanak pono katampinay kadang-kadang mangkud gisambot onuan ngay nga tana hinggo nga iyot dino bo mo sitar no kuratu sigog kadidat hiri-hiri ni siyo harono ngay tana do takon do kayo korohian ga kay mayaan iya di na ribo ako nun ta na pod iya di nga sayra no po dat ay onuan nila tugas sa tumungkian ano mo la kuroyan tarimon ta na po haro hiday ginawo da mamusus to opus mantad no moti dilay dam iya nagi moti pastor rat pensusuay ko pyo koy ko gumuan ka kadatid mo boros mo suarat nga inalambaga gerejad kuroyan to ko di pastor ilo kano tahanon to ko isiyo yodi naman ti kaubasan dati ti mada ako mo tihod okon kay pastor tok obuligay siyo kadati iya di na toko ilakon niri iya di no sayra na po di dat onuan dat kapailano kondolihan or wala ginaw dati pusta kay ikaw man na malayo dat or wala da ginawa nga mantad ko
Oratian dati ot rencana da kinorohingan. Pologason to kan po ilat tumungkian. Imo si tar kadaw nga kada ada tayon-tayon lagi pususan di anggota. Haro yung matigay tiyo digi tayon-tayon lagi ngayon dito nga anggota kumpilino ilang misyon dot nakureto pondolihon na koyo o gumo paransangan dahil hodia hapon na tumboyo ka. Kapuriman da hare kamonda zone sa lesa. O duyadit haro hiit humontolok ngayon dit ang jamaat ngay imbulayay dahil misyon. Kada pondoliho ka. Nga paingkura pa itong pinay nga pologosan dati da tumungkian. May digad ako, ako po kumbala mo nuhu oy. Tuliso da ako pologosan da tumungkian ka. Irinig ka mo dat di talan mati omak di luah no kadi elda enrula di luah mati bapak. Oh yun di ba marig Yun di. Ay sa pakayaan dito di ba? Nga intangan to kano pumatilot nawayaan di lot dua tulun i Barnabas nagi Saulus no kadilot ang anggota ngay kaupusan di lo nga ayat 3 berpuasa gisam berpuasa ngay lo berpuasa dan berdoalah mereka atau kodi ay lanom berpuasa ilad ada di pondolihon ko nga berpuasa pologosan na tumungkiad gi berpuasa mo tilo sumambayang sayra na po nakapuasa berdoa pinapaharahilad ay doa salamat mila nagi dati borosan dat pinapaharap pangurapan sayra na po nakaindalan niri pologoso na didilat tinumungkiad minamanaw yo Barnabas di Saulus jadi ipagangatan nitit kom tompinay ngay asaru tokod awayaan it miyagalidid isuanggot daerah-daerah dati ilo mo si tarilo nga hari ko rohyan dati mo gisusuay kagi orohyan ko dad iko orohyan iko korohyan ngapain kuro piad orohyan kapuriman tokod osimbayan kokito toko nagisyo nga mihagal di molay kata kapurimanan dati sa kira na pod irihot patumboyo ang kinorohingan tarimon to kano po bobono po kara kadel na Julius bobanan kapurimanan sambayang ngay to kano milo na po papaharang ngay puasa suwang no po dit sambayang to di puasa dati moy dat ina po hirik kinayon ng duwago nga ina po mo sitar to di kanoy siyod popoindalan di tugas-tugas daw paingkura na po siya pinapoindalan na hirid dati gisambot orohyan to di siyo moy dahdat miagal da di poindalanan di siya di hirid ko yung duwago nga agati mo titi ako niko boros sa poto mo na masanong nga kawaya ta kano bagi atok iri nagi sayrat tumungkiad sa ulo ng mositar gisambot yun di harumini dupogun songi hadi-hadihad kaupusan nga pologasot na tumungkiad tu ino pa'y kinapamanahan dila dim ino pa'y panumbayaan dati miagalan nawayaan ni Barnabas di Saulus haruhi patumboyoon patunudan na kinarahingan na tugas at lobby kagayo mantad ko pabulihon dati isiyo mo ti ko piyo obuli ka obuli nagkapesya di obuli kapesya to gisambot ay kano isiyo minangahak dati so ang kuro ko sa ng iswang na daerah ombay no mandi ka kinarahingan pakiri mo dahil isa kinayanan dot moid iday kinayanan di nga paingkurot ako na pod agirot ilo nga agirot
Kan di boros nga ay mana ilan awayan ko piyo gi. Oh bully daw guys yo boh ka. Haro kemampuan, haro bakat. Mantadet isi mo si tardahay ilo bolia nga mining kakat iti kamimilaan do media nga haro ngay nga nakuro dito po pindawon nuno di salasyo. Haro na ipuhat dati tiyad eh. Nga ngono po dati intangan ipagintangan da suway. Mantad do o bulihi siyo kadati haro kamilaan, haro kemampuan. Patut numati siya tumangkiad. Nakano na siyad minangahak dati dot yun di kosonong. Narikot tadi timpu dot ba. Moyo ko pa di kago pa ng hupila suway ka. Sa nguniw ni na dila manok. Ila manok ko maganak. Kuk kadit tanda ha. Ila manok ko maganak. O nga koro po itanganak. Sira do kagayo. Di mo lahing gampiyad gisaw mid maganak kagoy tanak daw amo. Sirad ori kata timpu. O kita siyodot milo na diyo di. Milo na di tanak daw sumundiri na mogi humatakan nun. Mantamanggot ay pamanaw-manaw. Tongkiadan na siyo. Kadang-kadang ako kutukan ni nga siyo. Mo inorikat kutukan. Merikat kutukan. Nga haray matiit. Kanak na kumuinduo. Itanak kagulo. Hiri pa kasari. Haray tiyad di. Miya galo di tanganak dati. Nasusuh ko no. Sumuso kasari itanak kumuduo. Lebih kurang iya di na ribo. Jadi mantad ko pakabulihon dati itong imositar dati. Manto ko na po intangan ikamundat berpandangan jauh. O sadu ka kitanan nga. Alayak na guys tumongkiad ka dati. Nakuro. Kano hisiyan do minangahak dati dito ko sanong. Kumuyin na po nga ay nasuho na siya kinarahingan dat. Moirikot to hilo kago ko yun na dawago. Moidad iolo na po di nga. Kano dadat miya gali kago dati ot orikot ka. Jadi kaupusan to kano bo ay to kano milok ko mo yan. Memang iya dinner eh. Katalib na po dati hom. Haron na po na porpindahan na masitar nga. Haron na day tuhot dati nga norotian to kano. Hara tugas si lobi kagayo. Dipatahakon na kinarahingan kumadyolo. Nga haroti soot. Iso oruyar ki. Pengkura to nga sigo. Sigo nga iya di guru basar miunda dali. Isiyo na guru basar tok obuli. Guru basar Edson Salumin isiyo na tabuli. Gisambot mantado isiyo guru basar harong hay di tidiwan sikul. Iloho dia nga no ngasimin iti dia nga bangunan baru. Keputusan minsawat ngay. Keputusan PMR di lain lah. SPM meningkat. Iya deh. Aya, kaupusan to kay siyo. Nga pondolihon damoy isikula suway. To mo tidak mau tarimon no po. Nga mantad ko kapuri mantokod obuli hisyo. Ino po di ginawa dati dat inimbulayan do bayno. Guru besar Palmis. Mantad ko kito dati kabulihan kamilaan di siyo. Pologoson to kanisit tumungkiad. Moy do ida ito nga sigu. Siyo. Moy ito nga sikulan da suway nga kagalidit sikulan da hiri dati. Wah. Iya di nadari Mungan na padihidan malayo ilo nga karena sayang kita merelakan dia pergi. Iti pia tugas nga haro iti di. Mantad ko obulihan to kasyom. Pus to Canada.
nga okitoh datid hilad sikulil ti salo nga har nagi kaperluan ka. Ikondali kadadet momon sa ito kodit ihirik kinoy dati diin mo narimo dati det kapuriman mo na sol. Ay, mana sal ya lokat tigit guru basar bay no ka. Kada na dati tiyan di. Jadi pahilon ta kano pa sikula. Milo yung matidalongan pa rin katadhilad dan YB ngay. Katumoga din daw YB asaro kud oritan gi. Ibahagyan nat kalimpupusan. Paingka nagito nga tanganak dati. Ila tanganak dati nga sira daw gumahayad igereja. Mantad ko Gibron Morusin o pangharabolia. Ino po di bolia antakan ni nga atok. Aparagat ngay. Mantadet i Lady Latun o pangara Pathfinder. Gisambo ino po di Pathfinder nga active nad antakan ni di. Mantakanda imain gibok pangara kanak-kanak. Itanganak nga active. Mantada Morris Madin pangarap pelayanan lelaki. Ino po di kong kusayan nga tumamba di kasih sayang di lo kuma di tonga sawo. Tokoy mantada dali saya pangarap pelayanan pribadi dan sekolah sabat. Atok ino po di hikomilaan datid rahit kanubuatan. Nga minggu mo. Monikid hari Kamis, mo ito ko na piyampay di siyad isuanggat seminar nubuatan. Monikid hari Kamis, tatuong. Mantad ko, Elda Willis, pangarang misyon. Kongoy lo, nga di mo kisada ito nga jamaat. Mo kisada di anggota, magyako mo yan. Nah, iya di na rin. Nga, sirad ori ka tatimpo, ila tanganak dati, haramoy sikul, hari kakawin, lebih pundod itongondo kakawin at tanggayan. To ka na insalaw ni rin, iya di ni tawayaan. Dati no pag ginawag, iya, hiti-hiti ka na daka. Nga haratimpo dat, ay, kito takopiad sa ang kuro kagayo, sa ang kuro komilo di siyo. Haratimpo dat, pologason to ko na siya tumungkiad. Atumbayan to ko, haron no panuhan na kinorengan di lobi kagayo, kumadi siyo. Yadi ki, puji Tuhan, tu gumu itit komulakan dati demi galidid isuang gereja. Haro kemampuan, haro kebolehan dia lo. Nga serat ori ketika mundat moy sikul kasawo tumungkiad dela di gereja kanda dati isay pumadihot odudu ya ada sumulisyo ka. Nga otopote kapid mantad ko nakasawo di ton kinsuy. Pero linaid de ino po bolia dahil gereja di siyo nga no pisok. Iya di mari haro ko pet di. Tidak hay nga iyo di bo. Iri pa ikuman kud iti ni tapurimanan nati kadaw. Suway pun dahi sa irakas tawo. Ano mo intong-intong itong kamulakan. Ilagon to kanada iti di. Sa ira do kasawo nga tok mumbal nandad hari ginawod. Suway nagyadi do status ka. Itinapot komo yun do kasawo itong pinay nga okon komo nimban iti palayanan dati. Kasawo ko nagidamtok okon nagidaro manguhop. Harho orang ko kudot nga ako din na narikatan dat mangimbulay. Nga nakumbal ko
nakabaca tulisan noro buat so kira no pod no pay karuhang no nga mangantab bo iswang pelayanan ano motisyo tidak pantas nga ino pay community nga imo magiho magi karuhang bo sa kira no pod dendo aparagat kad iswang pelayanan satu kali dahara sumandak no haratanak wagu no adan ngay no ditugas no sebagai woyoon da iswang ke gereja no kuro mantadidit pangingimbayat ti sumandak tay tanak wagu no tidak pantas ni siya sili pasangan no no kuro to yad de iri nakakuhaan dat kadi mangimulay iri nakakuhaan dat no kuro to unsubon at kamulakan dati dat cari layang sa iman ka dati no kuro mo hido karati ilad pa yung kukurat tugas sebagai sangulun at mangigitat pelayanan iswang gereja. Sekira na po dinson saidi. Murasan na po bujang pula antakan dilaid. Tak bujang po kadendo. Haradi sumandak kisyo. Nga okon ko Adventist. Ino pa sumandak dim ay karatim nunu tugas sebagai sangulun pengarah pelayanan belia. Ay koilo. Nga puji Tuhan itu nakarati. Jadi sekiranya pod ino po isang ulo ni di nga memorutum rohani datit okon lagi minsado. Dia tidak pantas menjadi pasangan hidup. Jadi imi kakawan main nakamadok. Main na ako suku nga sumandak te ko tanak wagod ako iswang pelayanan. Sekiranya po menyukong ko pantas no tiri. Kada no poloido kada ko gi. Saya radet ait kopi sanganu nga okon no gid ino poy pelayanan nga haron no gid haro di mauhup. Kada di dat kasawa nga memisak gid di pelayanan. Iya di no pohom tidak pantas no pasangan hidup no dadi. Jadi inang kasawa na timpudan do. Timpudan ng kasawa gi. Mo inandahi isay na diritan lo ba ito? Isay dit sinurunggo ka ditino di hoy. Mo inadandahi binal darimbang sambayang. Karuhangat iya di koduh tamod. Nga iri di gulo. Kasuabon no ba ino noratian dati. Sebagai mikaruhang iswang kepelayanan gereja. Aparagat tapom melayani RS Kapulin. Sukungon nanda di sawo daw. Iya di dahil. Manto ko dit yun di. Do ino pa di gulo po nga. Sayra no pod ay sumuang kapalayan ni Yusar Gimbak. Ino pa karuhang isyo nga. Kamu ini masuarat saja ka. Nga mantado ka suabon ba ino nakarati nga ikaruhang tugas-tugas at pelayanan. Hara no po pelayan papaindalandat program gereja. Ngayon lagi uhotad. Hara pa kago mo suarat do ko suab ka. Doon na po nga Zoom. At tumayaan ako ipagilitan dati. Mantad ka ginumuan itit ay program mo paindalanan maya dat alamaya. Haroy, mati ka pa ikaw hatat. Zoom ko no po di kayo ka. Mantad po. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabat, Zoom. No kanda di karuhang no. Zoom ko na po no di ka pinat aayay ka. Iya di na po matitampi na iya di to ka na po. Ikaw mo na tidak pantas no mati Jumat di karuhang nga naratian di dati ka swabo no bay no. To ka na di mangantab di karuhang dati dat rumikat iswang pelayanan. Zoom na po di kasari minsintiban kana gidid di karuhang isyom
ngon ngay nagidi po sa dia ek tongo kuy moed ako tong kiado hiri zoom gi tu dapan gat yulot painin tong lupa dilot laptop ko di depan moy podi akan nga mode orubatan det oiduhan di pelajaran to ngon ngay na didit karuhangi siya suruh ngay tong milu-milu yodi yodi dadi ko piyari ki nga hinggo nagi kadang-kadang got nu tay di ko pinadakon do mandat hino na pod ako tongki to ko jadi itong karuhang tidak kira tong ako say katongondo umbalan to konod ay osilid at ihati na hit manhak do sokongan iswang na pelayanan pantas apatut kabulog osilid at pono ko sokadong iswang na pelayanan hinggo to ko na didi kumain 2 poin na kalimpupusan iswang nga kapasyan pribadi ina pwede teno nga kasuang takad iswang ga gereja kawaya nagid iswang ga pendidikan datang anak iswang ga sikul milo nagid dati borosan do ko ngoy itong YB ngay it pemimpin nga haro nagi matitimpu dot iswang dot kapasyan dati dot secara pribadi haro timpu-timpu dot kapuriman tokod kinorohingan no po nga tumong kiada ikapasyan dati haro kantakan da opurimanan dati isyo no po nga ahino iswang kapasyan dati nga mantada awayaan dati pelajaran kasuaban do bayno borosan no po dati dot Tuhan mempunyai tugas yang lebih besar iya deh mantad kok kapuriman tokod iya dit ahin na kinorohingan iswang kapasyan dati mana po dati boroso dot haro tugas kinorohingan di lobi kagayo kapuriman tokod iya ditong kiadan adaan da kinorohingan mana po dati soroho dot kapurimani gondi parsorio iya di ahin na kinorohingan iswang kapasyan desyo kano pod osorosyo gi minay kinorohingan ompuya di Merison minesio ompuya di Norma Gubat kapuriman to kono pod ahin na kinorohingan iswang kapasyan dati mana po dati sorohod minesio ompuya di Dinson Saidi minesio ompuya di Dusiton Lodiun Reto ni gahilod oswapit mayahay lawato kamatin na din minesio ompuya di Winston John yodi nga magaling mo namadid kapurimanda ahin na kinorohingan atopot ko piyo mantad ko kapuriman tokod tong kiadan na kinorohingan ina pa'y pamusarahan na pon pintalangon dati nganuno o tumbayaan na kinorohingan doho tu gisam mo katama isyo mo nang kiad doho ka borasan na pod iya di lagi akon piya ka iya di nga kararangahan na po mo tim otapot ti sekira na pod ihati om tanganak katama ka na po popoydu da tanak no mamanaw rati na po nga atumbayaan ko na siyo katama pagi Elda Edson dat popoydu idi tanak daw mo isikulo hilad sampagunan nakuro atumbayaan na siya di tanak daw katama kod popoydu da karuhang no komo okon mati kami tong kiad komon kutigi katama kod nugya karoy tante di bo okon ikaw popologa siribo kano po di Pastor Erwin Karaoke nga iti no po karuhang tidak kira tanu ko kusay bo nga haray timpu-timpu delod miyampay tambalot katama kano po popoydu komo no po nga ino po'y katumbayaan ni dit pinopoydu nga agayo no
Jadi iati om kinorohingan. Borosan po dati katama pagi kinorohingan mo nong kiad dati. I opuri manan tokod miagalitu mong kiad di siyo. Nga haron no keyakinan di kinorohingan kumadia. Om otapot timatik ngono pa imbulay iya di otapot bo. Nukasyo. Haron pot hatu setinanda domba ataga kotiso. Tongkiadan di siyo siam no podom siam. Nakuro tu tongkiadan di siyo. O tumbayaan haro keyakinan dat i no pa siam no podom siam nga kanu mantamong got pisompuruan diolo. Jadi iati kadaw. Kapuriman toko tongkiadan toko kinorohingan. Ginawo no po dati nga puji Tuhan. O tumbayaan no kinorohingan doho gisambot miagalit tumungkia di siyo. O purimanandat ay siyo hino. No kuro. O tumbayaan ni siyo dia. Iri no kakuan no kapuriman to kasumanod iyo di ahin na kinorohingan okon ko ay siyo hino. Nga o tumbayaan ni siyo dia. Hatu 100 ekor domba. Kataga kotiso. Tongkia de siam no podom siam. No kuro o tumbayaan ni siyo ino po'y siam no podom siam. Nga kanu dat gumirot. Isuang katumbayaan. Ako may pamorisad handphone di karuhang. Nakuro. O tumbayaan ko siya. Jadi ito nga karuhang kadang-kadang kot kapuriman ko iya dit apo dulin di sawo. Nakuro tu iya di kapuriman ko topo nga o tumbayaan ni siya dia. Ayakin ni siya dia. Amo na kumbala mangimbulay right ko ang salingko. Tumbayaan ni siya dia. Man tadi katumbayaan no patumboyo di karuhang piarawon na dati. Mantad ko katumbayaan na patahakon na kinorohingan kumadati. O ilan na kinorohingan dat Elvin Gunib na palam ayso na do kararaguan di siyo kakinorohingan pologasan ko sila nga ako na moda si girat na siya boka. Ipikaruhangan nga yun di. Kadang-kadang got itinupot tangolo ni tinga orohyanda pusohon mo. Harohi orohyanda ngonit di sawo intay tongo handphone harohi ito di. Pinguhatan dat pengkurok. Harohi ito di bagi. Nga mantok ano pa it panginsan ng gaginaw. Ino pa it amo hatat di nga atumbayaan ni siya di. Mantad ko Samuel Beraw na pumagonsok suwan di sa daw magonsok. Atumbayaan ni sawa siya. Kadi pangin sa samo dis asarod asuho gitu. Mantad ko iya no po asuho atumbayaan gay tulun dia. Jadi saya rako puriman toko miagal ko adaan toko kinorohingan. Sorohon na dati dat ino pa ikatumbayaan di siya nga agayo kumadati. Kada dati gunaw ikatong kiadan di sasangulo ni did sumilid isuot karutumon. Isawo kada dati ano ikatumbayaan di siya amoy pamorisad handphone no. Babay no. Itanganak ay siya kumbalat ngondi mulahing daw uhoto dat isay tambalot nuno perbuatan no. Atumbayaan ni mulahing. Kada dati gunaw ikatumbayaan dat tinahak dilo. Kepercayaan, keyakinan dat tinahak dilo da karutumon. Ya di nadari boh. Jadi ay isuangget karohanian secara pribadi. Nganorotian dati dat miagali di kadang-kadang got otong kiadan to kay kinorohingan. Ato kok kapuriman da hinisiyo. Nga hirino dat isiyo no pa nga atumbayaan dati. Mahit ako no pati lombuso ikatumbayaan dat tinahak kinorohingan ko dati. Yo anam setengah noy. Ay di no purimanan ki. Anaru kumadadila hilo na gid ayat 3 Nga
Pengkurap ya mandati aputay dat kaswabon suab. Ailan dati desairan no pod kapuriman to kod miagalit atong kiadan de kinorohingan. Gati to purimanan dati. Suway mo tigarid duwa ko tulun. Sigo gadi nga iso ko po. Isuanggat kapurimanan dati dari irohani nga haron gitu di. Kapuriman kod hini kinorohingan insan tadaw sigo kay kapuriman kod osongulunan ko. Kapurimananud miagali ahin na kinorohingan. Irne kamundat opiomuan. Opiomuan ako purimanan. Ako niko agati mo ti kapurimanan tidi. Kadang-kadang got milahim mo said inapit karuhanian dati nga minsiriba. Nga iri nakasariit man dati pausawo. Porikoton dati kumakinorohingan. Pasukuan dati. Pengkurahi kapurimanan dati gitu. Okay, konsikaw miyampay to ko di konsikahan production. Kinorohingan kasarisan dihon dati. Otong kiadan to ko musitar, otong kiadan dat itanganak wawoyon ngay. Sigog kan po miyagali otong kiadan to ko kinorohingan. Kinorohingan kasari na sondihon dati. Okay? Magsusuay at tapurimana Tawin mo Litaw sinuwan Kadakatongo Haro isondihon Haro sondihon Nong itambalot Yesus kasasalit korong mo ay soko ira sinulong kadang ko tondo Yesus na sondihon. Kanaw misis at ako iswang sambayang. Inorhingan iswang kerajaan sorga. Kung sikaw do kaswabon sabat bayno, insan pod na kompok kihati kay sisan dat kaswabon. Maya da panamarasan, karait dot patumboyo anuhit tugas tay ko panuhuan di lobi kagayo. Adahay insalawon dat haro timpu-timpu dat kapuriman ni haid amu ko hinod iswang nakapasyendahay. Nga atumbayan ni haid dat ay mantad ko kapurimanan da ako hino. Kumuyon dat iya ano po nga natumbayaan no kumadahay. May dad ino pa'y katumbayaan dat tinahak no nga akon kagunaw dahil iswang dat karaton. Pangkanig ka daw montok katanganak ang karuhang nga sontob na po di katumbayaan da patahakon dat tisam-tiso nga akon ko mandahay ano da sumilid isa o karutumon. Pangkanagid iswang gorohani nga may dad iyahay na po mag-isa kadung kasari. Da po patilamus dat ay kagiratan katuwahan ditit kasunion ditit imandahay kumadiha. Sumambayang dihay muntok ko piro-piro kombalutan dit amu sang puro kasihat. Itongo mulahing dahay tina tapak dahay nga may nilaon way da kasimbayanan lobi pun da kagarasan da ginawa tumaguang ditit kumayandat masalah kesehatan. Sa kiramientok na karahian no kamawo nilo gisambot olingasan kanwilo patilambus polenan kumadiha.
Kung sikaw dat adaw da bayno, kano ya haydat kapag yang pay kasari isuang dat kebaktian hinggo na po isiso da ginaw da hayd rumikot rumah po kumadia. Tinasambayang dahi suangan Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw dat pinagyampayan dati, di kaswabon bayno ay ikalansanan dat aku di kay lakopyam nakarati ko di pelajaran di nga nayay kuda dari karay ti lokomon dat amu popologos ki pologoson dati dat pologoson dat tumongkiad komo yan pala itong piday nga orati anda da ko ri bogi komo na pa dati nga pologoson dati tu iyolo na pangaharo tugasit labi tagayo dat patahakon da kinorahigan hinako po kapiruba to ko dot kaswabon da suwab